Al-Imam Qutbil Bali Al-Habib Ali Al-Habashi adabu man lam yatagarrab bi ahlil gurub ma garab. Orang se tak gelem asemak de orang se semak, orang ni ketak bekal semak de ke Gusti Allah. Asemak de orang se semak ni ke pun banyak manfaat ben gunanah. Hayyan wa maita, baik se semak de ke Gusti Allah orang kelak ni ke ki odi otaba pon le sobung omor. Karena mon orang se semak ke Gusti Allah, yakni para aulia, para ulama, para habaib, para kiai, ane kebeni mateh ke cuma ngale kenengan bu. Bujuk ni kata sete pak cuma ngale kenengan. Orang-orang se semak de ke Gusti Allah ni kaki kening ekalak tabarruk, kening kalak barokana, odi ben sete ne pakun insyaallah ki abri barokah, abri syafaat sampai pagi ketina kiamat. Amin Allahumma. Orang sesete dalam memperjuangaki agama Allah Subhanahu wa taala. Orang sesete dalam menyebaraki ilmu Allah Subhanahu wa taala, berarti orang panik kata kening ekocak orang mati sabiasa. Sebab anapa sete negela ebektoh memperjuangaki menyebaraki agama Gusti Allah, kelaban nyiaraki ilmu-ilmu Gusti Allah.